okurugera hari Ambasada Butagiira obwa hatiziro muze mu bigo abebembezi abaru kugenda no bagamba kuba mahanga gubaru kurugamu ekintu ekitari kirungi habwe ntunguka no wasakwa politically no tukwikirizana no muntu so maybe government in power but please when you go out be Uganda and speak Uganda nyankore na rukigana nebindi orimerumwe no kuba tugambe ikintu kimwe tushemerire kukorecho tumarire kushize kitwagamba obwa hati nkumuringo go kutungura ishomereri abashomire yobekozire mu muga kurundana sente zirayombeke cyombeko hecharatebwe muzakanya bwenge akashozi kinoni kale tushemeza ani cyaku warushumira mu ishomero katunge cyo kiwabano yendamo kine kikuzura wagwera mu bukosi n'utekanye ko tishomero kanguze ko kawareba wahika wa muvinga hi wanda kuza kitero muhimbo kugaruka tubana twenda ngo abana bitu babase kutungo gwegise burungi kandi kindi bitena umwanya gwitu ukora kurane nitwe tubeje na munonga kutureba nkishomero gitari rya kinoni nishomero rurungi konka nabwe nibenda government bakwatereho umuhoro yo kunduza ishomereri amina omwanya bwo kutimbaho nangwa na toilets pitira twinu kukwireho we should go waterborne nubwo twija kumanaginga kutura tubasa kutaho furo emwe konka the next one will be another nightmare calling people again and say we are here want money they will never they may say this is only for fundraising only ishomereri nerumo mugatandikire kari mu Rwampara bwa nyuma yo kutanduka mu mwaka gwa 2022 gasha kwa Christopher Himbisuwe